Anya laki din! Mare, nakita mo ka iti post ni Mari Ansyang iti Facebook. Ah? Ti kadison to open a restaurant da ijay ili? On Mare, Ayun mare, nakitak ti post. Sana ol ko na kung arod. nagaget at talaga na Mari Ansyang agasawa. Nagaget na ngagmula tinapteng. Isumat na ti bunga ti amin na bambanog na ngagmulmula. Un nga rod mare. Saan to siguro matan nga agtrabaho ni Mari Ansyang ijay garden da? Tamang lukat da matan iti negosyo da. Aywan Ay, naimbag na pa yung agasawa. Umas asensoran iti paragbyag ta. Dagi jay tirumbang nga apalan. Ngam saan adakas nga apal amare. Nasayaat nga apal ti kayat ko asawan. Aramiden nga inspirasyon, tapno aramiden matirumbang. Aggaget, kasjay. Putno rin tayong baga, Mare. Isong agmula kayo mat kanila kay mo Saan kaya mapukpukaw ni tinamnama at dantulat ta? Ayun, amare. Iso asikamat, inaldawam mo ti aglukat ijay salon mo, tapno umado ti customer mo. Ay napo! Naimbag lang din tanagranata, Mare Ansyang. Wan nga rod, Mare. Ada ko mamadla ibagakan ka. Anya rin ta, Mare. Into no August 80 grand opening ti restaurant mi ije ili. Umay kayo Ay sure, Mare. Umayak nga umay. Umay kami ka ni Megan. Wala. Second ti mangawis kan kuana, da saan kumot ngamin amaranranaan. Ay, wala, Mare. Ibagag to ken kuwanan, umapanag iti balay da. Agyaman ang iti panangimbitar mo kada kami, ha? Malipatan kayo ayamot ako kumarek. Pulos man. Amin a selebrasyon kan baligi iti biyag. Awisan kayo. Anya lakit ni. Ay saan? Anyaga po nga umay kami nga gasawa? Huh? Mare, No awisin na kami, tapno lang agparamag ka. Ay, no way! ni. Anya ka din na itang ibagbaga, Mare. Kat nagmayat mo ti panang ibagak nga awisan kayong agasawa para iti grand opening ti restaurant mi ije ili. Oho? Amom, ansyang. Kabailan mi mati gumatang iti karni asidaan may no bilang laang. Anya? Di ko namkit day, kundi awis ka lang kada kamay, tapno may paramagmaw nga dan restaurant yaw. Kasta lang day ta. Ay na Mare, awan day ta iti panunot ko. Nasaya at intensyon ko apa nangawis kada kayo. Oho, nasayaat nga. Tarupam Di ko namkit day, panggap mo lang tagpasikat, iso akong di awis ka kada kamay. Anya? Aha! No ti panagkunam kat umapal kami, it is soon to open a restaurant yu ijay ilay. Ay nagbidot ka. Anya lakit din. Gusto lang, dahil nga imbagam kinansyang baka ito. Ay, wana alakay. Aya po aya. Gapula ang tada ka no ti soon to open a restaurant da ijay ilay. Kundi hawis matang. Wagas na lang. Tapno agpasikat ko makanata. Ang lalaki rin. Ngamsan. Saan tama pan? Iti anya kumaga po ang mapanta. Ay, gumatang ka lang. Ay, may 1 kilo akar ni ti baboy. Tayo sa umuti si dain ta. Pagtatak ko lang. Ay, ati mapan makipangan ni ti grand opening ti restaurant da. Aha, wadula amin. Isumait. Iso ang mapanak gumatang iti may 1 kilo a karne. Lutwag nga igadaw. Anya lakit din. Ay na, Mare. May salang ti kayat asawan day ta. Ha? Dakes nga apal. Ang moment ng damiling kan baldo nga gasawa. Nakusel ti apal day ti karubad ta. Wan nga rod, Mare. Imbes anagmayat ti panangawis ko kadakwada. Ngam kas jemotan ti sungbat da. Urayak lang nakigtot. Kasi yan ang agasawa, no? No, da makita da nga mas asenso ti panagbiag na. Apalan da.
Naimbag kumamit, ano nasayat nga apal? Saan mat? Kapatadakas mat ti apal da. Ay, oo na yan. Isurat ti tao, ang sakit ti bitu ka da, no adda umang angat akarubad da. Lumabalin, isuda na kuman ti pumintas, ti biyagda. In short, saan da akayat ti paartapan? What? Ni, apay ngay, kastagayam ti imbaga ni Miling kin ni Mari Ansyang, mare. Uwan mare, imbes na nagmayad ka no ti panangawis ni Mari Ansyang karakwada, ang amkas niya matintin sumpat na. Ay na, amukon ni Miling. Dakas kit di ang nga apal daday jay, iso akas jay timbaga na. Sa bagay, sakit damiling agasawa na ita. Dakes nga apal. Saan da maragsakan iti baligi ti pada da a tao? Ay, anya lakit din na pa nagpampanunot daytan. Ngam data, iti naamuan tangad dan ti soon to open a restaurant na Mari Ansyang, kasta unay aragsak ta. Wan nga rod, ngam no kasano ti ragsak ta, isumot ti rurod dagijay nga agasawa. Apay, manulaang mat ti mangibaga asaan amakapan inton grand opening ayaw awis ni Mari Ansyang. Saan kumamat akas jay ti imbaga na ah? Amo nga ro da dyan miling, kat agsakit ti pitukad ako na, anya lakit din. Uray siya. Ket amok mo ti ugali dagi nga agasawa bakit. Ha? Husto ka iti imbagam, asaan da kaya ti paartapan. Namda ka sumat nga rod ti apal da. Day tangarod lakay, saan da amaragsakan iti baligi ti pada da a tao? Siyak tupay, idinaamuak nga dati soon to open a restaurant daan siyang, ay kat nakarit matiriknak nga agmula iti natang. Bareng matsyambaan ta kumamat tinangina presyo. Un nga rod lakay, no makita ti panagsakses ti kaaruba, iso kumati aramiden akarit, wano inspirasyon, tapno aggagat kan aramiden ti rumbeng. Sa baling amin kadakwada kahit, dakas ti apal da. Amamatan, doa klase ti apal. Apal dakas, kan apal anasayaat. Dakas nga apal ti adda kadakwada. Sumakit ti bagbagida no adda umasenso a kaaruba da. Saan da akayat ti paartapan? Agyaman ak unay ti imay kayo nga agasawa, mare, pare. Da kami kit di ate agyaman, ta inawis da kami maray. Ay na, naglawam at gayam da ito yung restaurant yaw. Wen nga rod mare, naglawagayam dito'y unag. Kasla nasurok at 20 tables. Sakto laang, mare. Ay na, sapay la ko matamaadaan tantumat ti kastoy. Bakit? Wen nga rod lakay, ngamnas kan nga agmula ta nga agmula iti nateng. Tapno makapatakder ta kumamot iti negosyo ta. Amoyo, mare, pare. Awan imposible iti tao nga adara paap na iti biyag. Ay wen ah. Ken, day tati makunaan na sayaat nga apal. Umapal, iso nga agpursigimat. Saan akas iti daduma nga umapal da, sa damang dadaal. Ay na, di kalata baybayan dagiti kakasta a klase ti tattao maray. Dagiti tattao adakas ti apal da. Awan aasensuan da iti biyag kunak tumang. Anya laki din. Na yan akinagagat mo day talakay. Kasla saan kamutan ang mabambanog. Awan pa'y may sa oras kalpasan ti panangan ta. Mabambanugak mo't abakit. Iso na laang. Takayat ko nga ilipas ti panag-spray kiti mula ta kamatis. Itangal daw. Ha? Kituan. Tapno inton bigat. Agmula ta iti tarong, iti kadaldalos ta pagmulaan. Ay katuan ano day tati ko namlakay. Mala, inakon bakit? Inak ituloy ti panag-spray.
Sumarunukan to no makapalpa ka. Wen lakay. Talaga busy kayo man igardan nyo, mare. Ay nawon mare, nagsasarunong amin ti mula mi. Idi agsabsabong ti kamatis me, nagmula kami manen iti tarong. Sa ita, kunamanen nila kay ko, nga agmula kami kanu iti laya, taadagatangan na asimilya iti kumpare na. Hanggang sa manday ta, talaga kayong papatimat nila kayo mo ti garden. Ket, kayat na kanu nga rod mo ti maadaan iti negosyo akas kadamarian siyang, iso nga aggagat kanu aging ga akabailan na. Ay, nasayat na itamare. Nadaluos ti apal nila kay mo. Sana dakas nga apal, akas la iti panagap-apal na miling nga agasawa iti karubad da. Ay, dumamot amare, sa bali mo dagi jay. Sa balid at talaga, mare, to the highest level, ti kinamanagapal ta. Ay, una yan aya akaaruba. Iso nga wana aasensuan da ti piyag, gapu iti ugali kan aramid da. Nay, nagsapa kayo matan amangal daw, nana. Ay wun. Napanak ngamin nag-purchase itay ijay ilay. Idi narik naktibisin kaw. Napanak nangan ijay restaurant daan siyang. Anya? Adu ti serving da. Saan ko ana ibos? Isu aday tawy. Kan-kanak manun kalpasan ti panag-display iti lakaw. Kat, mayat kadimat lang ti luto da. Amangan no agat dalikan. Uno saan agat asaw. Sikakit dimot. Nagmayat ti luto da. Manun adaras anapanak nangan ije restaurant da. Kat mayat mat. Nagadungarod ti customer. Tunggal mapanak mangan ijay. Napuno ti amin a tables. Saan aday tati salsalud-sudag, nana? Ilakwandak man kit di iti kamatis kan itlog. Iso ti si daan mi kanila kay ko. Iso ti pangaldawan may. Dayjay mat abakit minda. Saan lang aglako? Nagadupay lang nga ibagbagana. Anya man ang timbaga na aya? Naku na naanapan kanunangan ija restaurant daan siyang ija ilay. Mayat kano. Kanayon kano nga adu ti tao tunggal mapan mangan ti salbag abakit. Anya? Puna, hindi pa nang iday-dayaw na. Iti panganandaan siyang. Ano? Agpanunot ka man kit dilakay. Anya panunuta ay. Agpanunot ka. No anya ti mabalinta nga aramidan. Tapno dadaulan ta day ja restaurant da. Ha? Ay, wala niya. Maya, day ta na panuno mo Wen lakay. Iso nga agpanunot ka iti wagas. Tapno madadaal ta ida nga agasawa. Anya lakit din. Anya, kasta ti imbagam kinila kay mo, mare? Wen mare. Masurunak nga min iti naibaga ni nanaminda kanyak idinaminsan anapanak gimatang iti tersena na. Anya? Iso anak ko kanila kay ko. Agpanunot iti mabalin mi nga aramidan tapno madadaal mi ti restaurant daan siyang ija ilay. Unay kan, mare. Dakas matanday tang apal. Amo, mare miling. Idi nakita mi ti restaurant da mari an siyang ijay ili. Nakarit kami kinila kay ko, nga agmulamot. Aggarden iti nalawa, bareng tumama iti presyo. Iti kasta, kat bareng mapagasatan kami mot, kat makaipatakder kami iti negosyo. Ha? Na-inspire kami nga aramidan mi mati naramid da ang nagtaudan ti swerte. Iso ang nakapatakder da iti restaurant. Mare. Iso nga ita, kat agap-apit kami matan iti mula mi. Nasaya at ata na tiyambaan mi tinangin na apresyo. Iso ang nakaurnong kami matan.
Kat sapay ko mataag tultuloy. Kasta ka di, Mare. Kas jay tinasaya at nga apal. Aramiden nga inspirasyon. Ngam sabali at talaga kada kayo. Dakas ni apal nga dakada kayo. Agasam man ta. Ipanunutan nyo pa'y at talaga itiwagas. Tapno madadaal yu ida. Ay, anya lakit din. Ay, imbagak at talaga day takan kwa na lakay. Makapakigtutmut ngamin ti imbaga na. Nga ipanunutan da kano itiwagas tapno madadaal da ti restaurant daan siyang. Unayan ay adagi nga agasawa. Nanyala unay ay ati pagsaksakitan tinakam da. Naku na kano ngamin ni nanamin da kenkwana. Amayat kano ijay restaurant da marian siyang. Kanayon ama pumpuno iti tattao. Kat amumatan da gijay. Da kas ti apal da. Ay, nanyalakit din dagi nga agasawa aya. Talaga adakas ti apal da. Di dala taragsakan di ragsak ti pada da tao. Agpanunot da kano nga rod itiwagas tapno madadaal daan siyang. Ay, kit aramidin dalat ka di. Amin adaka sa panggap, saan ngagbaligi. Ay, wow! Managsakan para ka na kayong agasawa, Mare. Thank you, Mare. Nakasagana gaya mo nagti materialis yo. Un Mare, kamaudyanan na kat maparugyan mi meten tinabayag nga arapa at mi a grocery store. Po, nagmayatan, Mare. Iso apagyamanak unay ti panagpatakder da marian siyang iti restaurant na. Gapo ngamin kadakwada, kat na-inspire kami ng trabaho. Agmula iti nalawaan natang, barang tumama iti presyo. Kat iso da ito yan. Dayta, tibunga tinasayat nga apal, Mare. Success! Un Mare, sapay la kumata mapapartak ti panagaramid da. Magagara na kon nga agopen. Ape, adagaya man ipatpatakdar da Megan a grocery store di ta asidag ti balay da, Mare. Ay, da. Nagdakil to a grocery store. Anya? Iso na dyan, tibunga ti amin na rigat kan pampannog da. Amo, Mare, ti restaurant na Mare Ansyang, tinang-inspire ka na kwada, tapno nagtrabaho damat. Ha? Tapno maragpat da, dagiti arapap na iti biyag. Oh, kita nyo da. Nasayat nga amin ti apal da. Isa makay patakder da matan iti negosyo da. Angam da kayo, nga gasawa, at da kas ti apal yo. Manipod pa iya ang good nga ginggayta, awan aasensuan ti panagbiagyo. Anya? Ay, origuraan na, tapod na matibagbagak. Awan tinasayat nga identidakas nga apal, Mare. Isa pang asyo, tagbalbaliw kayo kumamutin nga kasawa. Anyalakit din. Awan tinasayat nga identidakas nga apal. Isu nga ikatentay kumadayta. Awan asinso iti biyag, no isulat na ti adda iti puso kenrik na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, Melissa. Awan anyaman na. Itulot ka takadata adwa. Siyak ti adalugan na. Amom, nagasa taklaunay, tasi ka tinagbalin anobyak. Anya kalakit din aya. Bulaan nakman ngaminan. Pudno ti bagbagak. Bumabakakit din si Kaeldon. Nagadong ibagbagam dita. Kita dapat ilakad mi tigayim ko. Alawanan. Di ka makaururay mat.
Nagsasao ka dita. Kunamlan no asino ka met. Agpada talaang mat ang makiluglugan. Wan tagayam kumot ni Melissa. Sa maysa, business partners kami. Girlfriend ko mat ni Melissa. At dati karbangak itilugan na. Ala, husto daytan. Ang mga nonya pa'y ti papanan ti saritaan. Bumabakan Eldon, tadapay customer akasarita mi itigayam ko. Lugan mat ni Melissa dayjay. Wen, iso tinang itulod kanyak tatang. Aniya? Husto tinangagyo tatang. Intulod na tinobyak. Imbes asika ti mangitulod ken kwa na ije balay da. Si kakit ti itultulod ti babae dito'y balay. Anya kay lagi din aya tatang. Siyempre, iso teda tilugan na. Agagat ka ngamin tapno makagatang ka iti uray motor laang no isaw. Nakababain ti kasta. Babae to umay mangitultulod ken ka. Makitan to no adda ti mayat apagtrabahuan tatang. Ay, nagadudita. Talaga laang kit day. Asadot ka. Naladaw takit din. Makapasurong namin dahil dyan nga Eldon. Anusan ta nga urayan. Alas 3 ka nung agsasarita tayo. Pasol ti boyfriend mo, no apay naladaw ta. Nagpaitulot pa lang kami ni Jibalay ta. Anya kalakit din aya, friend. Agkalma ka lang. Suruam namin tanobyo. Tapno muna mo tagdiskarte. Sana mang namnamaken ka. Kat isumat, friend. Kanayon kumot nga ibaga nga agaplay. Ngamdak sang gasat, tasaan mo't ama pagasatan. Amangan no di na ngamin serious wen tagaplay. Wano saan? Amangan no kung kunanalaang tapno di mo ungtan. Adamat din kan kwa na Anya ngamin tinakita mi tiri lalaki aya. Apay nga inakluno pa'y laan. Diyak man mo, friend. Basta nariknak lang, nga da pa nagayat ko kan kwa na. Hello, Jenny, my loves. Ay, masuruna kun kan ka Oh, anya man ang tipakasaro na maya. Di ko nam kanya kat agdate ta ita. Ha? Ay, wala niya. Nalipatak mo't nga agpaiso. Busy ak ngamin kahit. Kat, saan nga ro na matuloy ti date ta? Makitan to inton Lunes. I-text kan to. Ay, siguraduam lang. Ang mga napagkurayan nak lang iti awan na. Wen, di ka matanagan. Mapantanto manan mangan iti paborito ma restaurant. Urayak tayo ta. Wen, mala, agpakadak nga rodan. Tane, at dapay tinapatag nga aramidag. Agteksaktogan ka no sa anak abisi. I love you. Sino man ang tikinasarita may ti cellphone mo? Ay, ni Melissa da tatang. Melissa? Haha, dinakman ululbudan si Kaeldon. Anya kay lakid din aya tatang. Agrup-rupa ka din nga ulbod. Ay, amok ti boses ni Melissa. Ha? Iso masigurado kasana ni Melissa ti kinasarita may ti cellphone mo. Sino na jay? Babae manan? Ay, kwa tatang. Ay, panggasim man. Awan lang arodan ti makukwartam. Agkasta-kasta ka pa'y lang, man. Ay, sobra kayo umot kanyak tatang. Udno, man. Anya tiyan aramidam dito yung salon, Eldon? Kwa, Melissa. Papuskulukon ati ropak. Idiritso mo, no anya ti ibagam. Tada customer minton madamdama. Ada ka di kwartam ang mabalin na mabulod? Kwarta manan? Di mo pa'y nabaybayadan ti binulod mo kanyak ideya. Talagang amin nakasapulak ti kwarta. Sikalaan ti amo ka mabalin nga asitgak. An-anom ti kwarta aya? At dalaang tinapataga pang usarak.
Angam saan ko mabalin nga ibagakan ka noon niya. Manuti ka sa pulam. 10,000 ko man, adda. Anya? 10,000? Nagdakalan? No, awan. Oray 6,000 lang. Nakitak ti kwartang nyawat mo ti dayan Eldon, friend. Buludan na ka no. Ti saludsod. Binayadan na ka ti kwartang at utang na ken ka idi. Saan pa'y nga ron? Anya kalaki din na ya, friend. Di na pinabayadan ti sigod nga utang na. Nga pinautangan manan. Kasapulan na ka nung amin. Dang nga ka man. Pagkukwarta na kalaing dadya tao. Kaano ay ang agnakam ka, friend? No umabutin iti mano arribo to utang na ken ka. Pautangam latta. Friend, San adakis agpautang? Gamno kasta klase ti tao. Ay, agpanunod kan, friend. Amangan mo maitaren ka. Ay, agpanunod kan, friend. Nung ay ibrik na ka, masingir mo pa yung aron. Awan ka diti dadumang in-order mo, Jenny? Awan, Eldon. Dayjay laangan. Sigurado ka? Mabsog ka nga ta. Ado mo ti serving da iti rito restaurant Masapol ang mabsog ka. Tadapay ti papananta, kalpasan ti pananganta. Sa dino. Sa dino kumapay. Iti sigod da papapananta Ha? Katuwa na. Kaya't kuday ta. Adda ka di kwartan? Adda ka di pagbayad ta? Adda Umanay pa ito eh. Adda ti emergency manik dito kunamsa. Agyaman ako na Jenny ha. Inton maminsan tumanan. Wen. I-text kanto no kaano manan. Agawa ang nga ti agpalas tani inyat orasan. Mabiit lang tag-showerak pa biit. Agawa am nga roden anya lakit di matan. Wen, makauray ka di. Ay sus, pimudot man na nasigod ti ulong. Wan ta nakabaybayag kan tumot. At dapat tilakad ko inton madamdama. Di ka di matanagan. At dapat tinabati akwarta. At dantupay pang taksim inton madamdama. Kapay nga ita kailangan nagawid si Kael down. Ha? Adda na pa naktatang. Sa dino manad. Babae manad. Anya kalakit din. Ni tatang met. Basta awanag dito'y balay. Panunutan nyo latan a babae mati makagapo. Am-am kan el down. Sa dino ko matidado mapapapanam. Kitawan mo ti trabaho. Ha? Ay, ko. Pangaasi man tatang. Di nakringringan. Nabanbanugak. Kasapulak ti ina na. Ay na. Jak mo no anya klase ti kapanunutan ti addakan ka. Awanin ti gusto man iti salon. Makapagsarita tan iti nalapat mi Lisa. May papanitian niya ti bagamaya. Hagtugaw ka pa'y. Dungag ka na yung bag. Talapatig ti bakakin ka. Anya kalakit din ay friend. Pagdanagan nak matlaunay. Friend, ni Eldon ang boyfriend mo. Apay ni Eldon? Nakita nga dati babae akadwa na rimwari ti may sa hotel itay ang sapa. Anya? Ay, talaga babaero dahil ang boyfriend mo. No siyak ti si ka, isinam gid din. Isumad lang nga pagbalin na ka-alending. Dahil talagang mat umutang ken katam muna. Di nanto may maramit ti mangsukon ken ka. Sino ti babaya kadwana? Nakama mo. Kita, data na. Adoy tila tawan na. Ti awanan bain?
ka man laang ang tipagdamaga, Christian. Anya ti damagan niyo, auntie. Pudno ka day nga damanan babae day chay nga iltaon. Ay, win. Pudno, auntie. Siya ka mismo tinakakita. Kunak tumot. Iso adyak kayat day chay nga ildon para iti anak ko ka. Diya ka mo man. Nanya ti impakan na kini Melissa, auntie. May samo day ta Melissa. Uto-uto mga main. Amuyo ka di. Ano urnong ti utang ni Eldon kan kuana, auntie. Diya ka mo ti may papan iti day ta abanag. 1,000 lang ti amaw nga utang ni Eldon iti anak ko. Sigun kan Melissa, nabayadan na kanumutang. Ay! Nagulbot ti anak yun, auntie. Uray piso, awan pa tinabayadan na. Sigurado akati 40 manan ni Melissa ti ginastos na iti babae na idinaminsan nga aldaw. Sigurado day tante. Agtugaw ka man tagsarita ta Melissa. May papanitian niya, nanang. Nadamag ka ti may papan iti nobyaw. Kat ti kayat ka, i-break mo day jay ababairaw. Ha? Diyak kayat amanugang ti kasta klase ti lalaki anya. No kasta mo't lang tagbalin amanugang ka, ay uray saan kan amakias asawa. Kasano nga ro, damasingir ko dagiti utang na kanyak no i-break ko, nanang. I-break mo ngam ibagam tagbayad lata. Nagswerte mo tanda di ataaw, no thank you laang ti bayad na iti utang na kan ka. Friend, anyo tara ramida? I-transfer ko lang ti listan dagiti utang ni Eldon. Tay pakitak kan kwa na. Ano kasta? Agsinger ka nga rudan? Wen, husto kayo kaninana. Rupat kwarta day ja babaero. Umut-utang iti kwarta kanyak. Inton kwan, gastusan na para kadagiti babay na. Nangalalaan na mo ti kasta alain na. Spoil day dyan. Tunggal bumulod ngamin ken kakit ikamto matatakos. Sa baliitan, agsingira kun iti utang. Singirak ti kwarta na grigrigatak. May aday ta. Para makita no pangalana di kwarta gastusan na. Babaero kawan kwarta na. Anya lagi di. Manunga yan, tinaornong nga utang na. Nasurok at 20,000, friend. Diyak pa'y nailista ti daduma. Ayaw, agasam man day ta. Ay, apo, nagdakilan day ta ay. Naimbaglangan ata nakapagpanunutak. Sayang agpaiso, no saan ko asingiran dagiti utang na kanya. Anyat araramidam dito balay, Melissa. Imayak, tasingirak ti bayad ti utang mo kanya. Anya? At to'y tilistaan. Ay di nakman rabagan na kasta, Melissa. Ag-break tamatlangan. Saan akong nga agpaluko iti lalaki akas kan kanya. Ay, pang-asim ata, di mo mataramidan ti kastoy kanya. Tikunam ka di, kat jak amo a pinaghotelyo iti babaim ti kwarta nga inutang mo kanyak idinaminsan? Ay, sana po no day ta. Di ka naglibak, tada nakakita kada kayo. Agbayad ka kit di. Wano, kayat mo nga ipatarpulin ko ti panag-group-pro pa yo iti dayja babae. Ay, awanin tatang. Imbreak na ko ni Melissa. Ay, kung kudam Day tatiganaban ti tao nga awan makwarkwarta na. Babaero pa, yakaskan ka. Ay, tatang, tulungan ako ma. Ay, no imbreak na kahustaon. Di mo ipilit ti bagay. Kasi kamot lang tayan ti parikaw. Ay, kasano aglaan ngay tatang. Ay, kagsapol ka na iti trabaho. Tapno mabayadan mo't lang ti adu nga utang mo. Tatang, Awan babain mo. Ay, sus. Sika ti mo't utang kini Melissa. Ay, sika pa'y mat nga raw ti lalaki. awag kamot nga awag si ka Jenny. Nyalaki din aya. Naa, tasi ka pwede makaungot ita.
urayak iti text mo. Anya ti kasapulam? Kwarta manen? Nalipatam ka ditiin karim kanya? Awanen, di mo namnamaan nga dati maitid ko ken ka akwarta. Anya? Agbreaktan, di na ko naawagan. Disturbo ka met. Makapabannog tatang. Manungal dawon nga agtrab-trabaho ak. Ngamjak pa'y na kumpleto ti ibayad ko kini Melissa. Ita, amo mong tirigat agsapon iti kwarta. Heartbroken lang aro din da tao. Mabannog pa'y mo't iti katatrabaho. Heartbroken mo ta sasawam dita. Sika ti babaero. Ita, ibaga ma-heartbroken ka? Ha! Kalukuan! Tatang, sipod pa'y idi. Jak marik na ti support tayo kanyak. Kasano ko maasuportaran ka? Kat kasta mo ti aramin mo. Mangibabain ka mat. Anak dak tatang, da kayo lang ti pamilyak. Kasta kayo pa'y. Uray anak ka, no kasta ti aramid mo. Talaga amakangag ka kanyak. Saan mo't nga rin mabalin na suportarak ti kalukwam? Tatang, Biyag mo lang ti madadaal iti kasta nga aramidam. Ay, ala, agsagana ka kiti. Amangan kiti numaladaw kay ti trabaho. Doan yaman ti mapaspasama kiti biyag mo ita. Awan ti sabali apabasulam. No di ti bagimlaang. Laglagi pam, dagiti inaramid mo iti kalabas. Ha, saan ka nga ag-feeling pa-victim dita? Ha! Anya laki, day, aramidin tayo lang, nuan niya ti umnaw. Liklikan tayaw ti anyaman asulisaw, amabalain amang itunda, iti pan nakadadaal ti biyag tayaw, kakabsat. Anya laki, day, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mariton niya, manungay matindi earnings mo iti Facebook. Ha? Ay na mare, mabilbilang pa ilaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adamatin ati dandan $100 ang naurnong ko. Ay na, agasaman mare. Ay, sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si ka, manuay ati dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. Numaminsan ngamin, jak masangsango ti maki-engage iti daduma a content creator. Amumatan, ado ti pakakong kumikumak. Sa bagay mo't kiti Naimbagkan ka taadalat ta ti time mo, taada ka laang mo't iti tersena magbambantay. Maka-engage ka no kasjay nga awan customer mo. Awan mare, engagement launay importante kada tayo content creator. No dahi dyan ngamin ti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed anangato ti engagement. Anya laki di na dollar saya. Naimbag ka pa'y mare, imado adagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ano urnong mo. Ha? Awan mare, kaasi na, kat imado, kan umatadupay. Nagmamayat nga mindagiti ikon content mo. Ka, uri si kamat mare. Kasanoan na ibagam anagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko. Ay na mare, kat gumatang ka ngamin iti barong ang cellphone mo, anya kat anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Isu ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan mayat nga minuna pinta si camera mare, tapno makay ayaw mo't iti mata. Wan mare, day ta talaga ti aramido. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo,
Inaldawam tagpost. Kan kang runaan na, maki-engage ka. No adda kumenten ka, ag-reply ka, tapno adapay ang maka-earn ka. Wen mare, agyaman nak itiday tang imbagang. Nay, apay ngay ba kay? Iniwam mo't tanday ta kakaiso ng alkansyam. Ah? Ayawan lakay. Iniwa kun akas lamo laang iti iwa. Salbagkit di mo day ta panagsasaom. Katuan mat, kita nga minti panangiwa. Kasla iwak mat laang. Saan aya? Iniwa ko, untay gatang ko man iti baro a cellphone ko lakay. Baro a cellphone. Wen, tay man cellphone ang napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay katuan no day tati ko nam. Nasaya at mo day ta na panunot mo. Nagalas ngagpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso nagalas mo ti ikon content mo. Kaniso abasit mo ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to lakay, makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka panyang. Papanamngay. Ay na mapanak ijay ili nana, inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wena na, gumatang akman iti baro a cellphone ko, tay man napintas ti kamera na. Ay katwan Pilyam tay kapintasan a kamera. Tapno pumintas dagiti ikon content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo nagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abakbakutan. Ay saan ka nga uyawan panyang? Ibagbagakla ang tipudnaw. Iti kasta mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan. Tapno mapilem ti kapipintasan na cellphone. Apaw? Nagmayat mo tanday ta kabarbaro a cellphone mo ba kay? Wala, anya lakit din. No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmat adi. Anya? Inton madamdama, inakmatan agkita iti picturak a mabalin ko nga i-content. Ay katuan na. Iso nga rod ti usar na day ta baro a cellphone mo. Lalaingak man ti ag-picture. Tapno umado ti agreak kan ag-follow kanya. Kan kang runaan na, lalaingak ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain a maki-engage, tama siguradok a nagmamayaten ti mapicture ko a maipost. Ala, saan nga ibagbaga day tapanyang, no di kahit ar-aramidan. Nakagatang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo't, nagpintas daytoy kamera kita. Kas lakapintas kumalaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo't dagiti post ko idi kalman. Clear as in clear. Anya laki din kunak manin. Nasayat ka di, kumare. Malala. Itultuloy mo tag-content. Nakasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinaldaw. Aywan mare, saanin ang masapol nga ibagbagam date na? Taamok adi, ter aramida. Anya? Ang mga no ibagampay akanayunak ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan mare, saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok ter aramida kunak tumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito tirsena, tap may pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtot ka. Dayjay man apanyang, agasam man,
Diya impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan nga aldaw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare, kasla mangin insulto mata. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga Ruden, nagsaksakit kay depos mo. Kasi bilang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isa par na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray da trabaho na. Kadadaras naman siguro saan kumamot akas jay ah. Wala. Kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma kat agpaimbag kamare kuna na kumamot. Ngam saan mata nagdakkel a congratulations tin comment na. Ay na, baga amare. Sana na saya ti kasing araramidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage o at trabaho. Ngam saan kumamot aje makapainsulto ah. Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin amaranranaan kat? Jakon mauray amaranaan ka dita igigid. Isugay maya kung diti balayo mare. Ah? Tapay, mare. Imayak takas taunay ti panaka-insultok iti in-comment mo iti post ko iti na minsan nga aldaw. Ah? Anya ayatin comment ko, mare. Nagposak ang masakitak, impost ko ti kaaddak iti kwarto me, gaputa kas taunay nga agkakapsotak. Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puuna yan mare. Anya? Saan kumamot akas taa? Anya lakit din, mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, ken para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso dayjay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tanday tarason mo. Kitaom kumamot ang umuna ti i-comment mo numayan natop iti post. Anya kat congratulationan kat masakit di tao. Ay na nagrabaw day ta aparikot mo. No awanin ti bagam agtalaw ka. Ado pa'y tinaskan nga aramido. Adya, kasta pa'y laang tinsumbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto day di a babae. Hey, bayamaw na nakaw. Lipat mo no anyaman ti comment na iti post mo anak insulto am iti kastaunay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko kankwana tatang. Ha? Kas lang amin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Malah bayamon anak ka. Tinapatag at nagimbag kan. Lipat mo day jay. Isupaya pa kay stress am. Anya lakit day. Bakay, saan mat ngamin anasaya at dayay anapan mo in-comment kinito niya? Si kakit di mat. May sakamot. May sakamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya, tasyak pa'y lang ti sana makaawat. Katmanmat, in-explain ko lang arudan, aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakaan a pindutan. Iso nga ison tinapindot ko. Ay napanyang, nukorti ti ayan ti laban, naabak ka ni ti kastapa nagrasarason mo, salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam amasakit je tao. Ngam congratulations kid din tinapan mo inkumkumin. Siyempre, mainsulto mat aje tao. Ah? Panunutan na, akasla pa karagsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod, mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala,
mahirap mamatay ang masamang damo. Anya, Ala, inka nagpa-check up, Mare. No kaya't mo pitagbyag. Ngam saan, ay ka, di tamon. si kakit di mo't mare. Imbes at tulungan nak, ngam kas napay lang tibagbagam mag. Ay, hawan may tulong ko ken ka. No may papaniti pinansyal. Isu nga agawid kaki din. Inkaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Amang ano niya, day na pakaulawam. Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din. Ne, apay, maulaw ka? Bakit kitam lang arudan ang maululaw damagam pa'y laang mag. Aha, maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya, Numaabak ka itong 8, ado ang marikriknam. Ngam numangabak ka kat, ay sos! Nagsaranta ka. sa bali italakay, talaga maulawak. Sa anak nga gang angaw. Anya? Pangasimatan alakay, kadwa anak amapan iti ospital. Kasla saan kamot amadanagan iti salunat ko. Oh, naragsak ti aldaw mo, Amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man ti comment mo itimpos ni Mare Panyang. Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamat, condolence. Kung kunamot na ti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumot tan ati kalakan anapindot ko. Isumot tan ati na-comment ko. Ay, siguro, umapapoy tigura na kin kalay diya kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa'y kitdi, atap no adda asumgan. Ah. Anya lakit di. Ay, Mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan, laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way! Awanan kamatan iti bain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan di ti arubayan mi nga ungat. Anya, Anyat basol ko kan kaya. nakitam ti post ko iti Facebook ang masakitak. Ngam ti in-comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo, panya? Ay naapaw! Kas iti rason mo mat kanyak idi Nakunam a content creator tayo amin. Iso day jay ti kalakaan a pindutan, gaputaado ti pakakumkumikumak. Iso a condolence latan at i-comment ko. Anya, Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong-ungot ka abigbigat. ayawanan ka iti bain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon, salbag ka. Saan nakasla? Talaga pag-aayat ko. Oh, ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan, ta saan ka mutla atutupan. No, salbagak, ay salbag ka man. Salbag kan tumanan, intun madamdama. Amom si Kapanyang. Makakatawa akman kan ka. Anya, umapapoy lang arudan ti pungtot ko iti dayaton niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkat-katawan. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Ah, Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment itinuan niya la dita. Oh, kitaan nyo kumamat Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ay, ayapan niyang. Di mo kaya't ti makomentaran iti makapainsulto.
Ngam si kamat tinangirog-rog eh. Anya lakit din. Ay na mare, ura niya pa iti bagbagam, saan ka kanungan? Anya, Umunay damin, sikat tinangirog iti kasta. Nakita ma masakit di tao. Congratulations, ti magbagam kan kuana. mare. Sa ita si kamat ti kinumintaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. Mala, saanin maulit, mare? Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorim, sikat ti mapan inja balayda. Sikat ti mapan agsorry amis mo kan kuana. Sige, mapanak to, mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sikat ti masair, kasta una arurod mo. Ay, ayun. Be responsible ade, kas content creator mare. Sana kasta, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sino yung tataulan ti aso itay? Apay mo't adi mo abugan dagit ang aso bakay? Asino kumapay? Pipiling perfecto Kan aging pipintas akaruba tayo. Nagsasaw ko namlan asino. Abay, nasakit lat ta tinakam mo. Tayin reklamo na dagiti agkay warang aso dita kalsada. Kukuha na ayati kalsada. Ay na bakit? Saan nga rod amabali na may bulos dagit ang aso na makapirwisyo da iti karuba. Iswanda pa iti pilit ti motor ti karuba na ka. Nakababayin mo't abakay. Mabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kanya. Saan masapol nga ije barangay hall ti pagreklamuan na? Bakit may mayat mo lang ti inaramid na? Saan mo't ada tayo ti agkayura lang ti aso na? Ado tayo mo't? Bakit? Ha? Basta, kagurgurak deta babae. Piling na pintas kun sexy. Uray saan mo't? Iso nga aging gaita. Kat awan pa'y asawa na tapiling ngaming. Agsardeng gaman bakit? Agraman personal abiyag ni sabit. Pakibiyangam. Nasayaat nga ron, tikas tangar aramidam. Masurunak iti dayjay a Marilyn tatang. Anya ti inaramid na kan ka. Sa bali ti panagkita na kanyak, idilim mabasak iti paraangan da. Anya kalakit din anak ko. Ang mga na misinterpret mo lang. Saan, tatang? Talaga nga rod asabale. Kasla dagura na kanyak. Kitaan naktupay iti up and down. Saan lang aday ta? Di na pa'y mat ko na nga abugan na ti aso da. Awan bibiyang na nga uray tataulan dakdag iti aso. Ay ngam awan mat siguro tinagapaan nyo anya. Awan mo ti amok. Dayjay lang no nasakit tinakam na, idiin report ko dagiti agkaywara nga aso na di takalsada. Aso da gamin ti dadumay jay kat. Para matitipagsayaatan tayo tinaramid mo anak ko. Dayta siguro ti di na maawatan tatang. Ay, saan nga umanay dayta ang pagguraan nyo iti tunggal maysa. No adda ti parikaw, pagsaritaan nyo. Irwar mo man tay dakkel nga speaker dita, Jonas Lakan. Ano naman ti speaker? Anya kalakit din aya, basta irwar mo. Yak lang sigurado nagkurni pa tayo to'y. Nabayag mo ngamin, anay duling. Agkurri dayta, irwar mo kiding. Mula saan ba kayo, tanay? Kataptapok. Wen, siya akong timakam mo. Itaman pa yan ang lagip mo na itang speaker.
Agpatukarak lakay. Anya? At download ko kat akanta. Isuman ti denggak kabayatan ti panagdalus ko. Di kan agin iimata. Anday ta, na-play ko. Sigurado amangag na. Ngami, nagpigsa ti tukar ko. Tangsit na niya babae. Bakit? Anya langit di mo tay? Anyak ko nam, Jonas. Tatukar mo nakapigpig summer. Anya nga iti parikot no napigsa. Mayak tupay. Ay na bakit? Ikapsot mo ta. Nakapigpig sa lauray. Uray lang mangag bangir mo. Nasaya at kit di Anya? Mayat tinapigsa. Tapno sigurado amangag dagiti kaaruba tayo. Anya ka lagi din ay bakit? Kaya't mo ta dadaulag daytang speaker, ha? Na, dahi ti di mo aramidan. Ta talaga adakis ka kanya. Naawanan ti bagam, pumanaw kan. Ituloy mo kit di aramidem. Tabisi akmat ditoy. Awan oras ko amakidibate kan ka. Di kan agin iimata amok ti ugaling. Asino mat nga tata nakapigpig sa titukar na tata. Sapay iso lang nga iso. Ay, may sa oras samat na nakasta ti patpatukar na. Makaumamat. No sa anak nga bidlaw, tamarileng ti agpatpatukar. Awan mat ti kunada nga ikapsot da. Masapul aya naka loudspeaker. Ay, jak abokat ako ada Uno. Siyak ti paspasagidan na. Iso akas na ti music na. Nay. Madi Ay, amangan mo't ano dahi tati paborito na. Nakaskas daw. Taitalaang mat nagpatukar day ta babae. Naka-speaker pa'y. Amangan mat no podno ti atap ko apaspasagidan nak day jay babae tatang. Pai, wakwa kirat pay aper-permi. Saan amok Sayat mo, tainedap mo ti speaker si Kamarile. Iso lang iso ti music mo. Nasurok amay sa nga oras nga iso ti patukar ko, lakay. Imposible mat no saan anangag ni sabet dayjay. Anyat ko na. Para kin ni sabet dayjay akanta. Iso nga inggagarak nga impigsa, lakay. No kasta, impatukar mo dayjay. Tapno mapasagidan ni Sabet. Ay, nagloko kan. Maibagay kan kwa na dayjay akanta, lakay. Nakatangtangsit a babae. I-charge ko pa iti speaker. Tagpatukarak tumanan inton malam. Unay kan bakit? Pagrugyan day tati sana pagkikinawatan. Tabarang makarik namot no agul uli makaklaang. Awan ti mapasamak, lakay. Naitaman ngamin gayt. Naturay kayo adwa. Awan ti agpakumbaba ka na kayo. Anya ngay ta na ikarton a binagkat mau sabay. Speaker day to'y Nana Celia. Speaker! Ay, an-anwam tidakkel nga speaker. Agpatukarak, mama. Idi na minsan nga alda, nakapigpig sa titukar ni Marilyn. Ita, si Kamal. Ay, Nana. Iso agim matang akmat itidakkel nga speaker ko. Sigurado, amang nagtumot iti balay no kwa. Ay, Nana. Sigurado pa'y amangag iti ayan da Marilyn. Ti kunana siguro kat sa anak bumalas. Bumalas? Amok asyak ti paspasagida na idi na minsan nga aldaw. Nangagyaw ti patpatukar na, Nana. Nakatangtang sit a babae kun kunanakit din. Apay, kumapasagidan na ka. Adaya ti sanyo nagkinawatan. Jak amo iti deja a babae, Nana. Ada siguro limad agura na kanya. Sa bagay,
Mariknak mo't ngamin kat. Tunggal lumabasak di tabalay da, kitaan nak iti up and down. Di na pa'y abugan ti aso da. Iso nga uray di na ibaga, amuklatan. Nay, nangalami ti dayta nga speaker na nakaw. Ginatang ko tatang. Agpatukarak mamat. Anya? Denggak tin download ko akanta ni Miss Jennifer Miranda. Amom, no niya ti title na tatang. Ah, Uray di mo sa lodsudan, ibagaklatan tatang. Agindadalos ti title na. ay una yan dayta nga ipatukar mo. Apay, awan sa balay. May bagay launay ka ni Marilyn day ta akanta. Tagindadalos day jay. Agraman personal abiyag ko pakibiyangan na pay. No anya launay ti pagsaksakitan tinakam na kanyak No adda ti lima na gurayo iti tunggal may sa pagsaritaan yo Saan aday ta patukar kayo patukar? Ay saan tatang? Saan nakapaabak iti day ja babae? Agpatukarak mo. Saan masulbar ti parikot yaw? No kasta ti ararabidan yaw. Uray pay. Tinapatag kanyak. Mapasagidan mo't day ja babae. Tapno agbain mamay. Hinton ko nagreklamo na kiti kaaruba. Mairaman da pa yan iti gurayo iti tunggal may sa. Kat uray mo't day ja Marilyn. Patukar mo't patukar. Makadlawa kon tatang. Agindadalos ti loko, kunang netlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Sino ta nakapigpig sa titukar na di talakay? Yaka mo na sino ka dagiti karuba? Dinggaman no sa dino ti paggapgapuan na. Apay mo? Kasla pasagid day ka. Apay, napasagidan ka? Naguray ka. No sa anak ng agbidot, iti ayanda sabet ti paggapgapuan day tatukar. Ha, talaga mo't day ta babae Mabidlaang ta iruwar ko man ti speaker, tagpatukarak man may. Uy, di mo iruwar ti speaker Makadisturbo kayo iti karuba no kastalang. Agindadalos ti loko, kunang netlano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Dayta, naiplik mo't ti agindadalos ti title na kanta. Kita man niya ti aramidan na numangag na. Na, apay mo't nga ini deputy speaker nga itatang. Ay, itay payakas na ti music mo. Sapay nakapigpig sa. Ni tatang mo't. Nakababay nga road ka na giti karuba. Kasanaw no madisturbo da iti nakapigpig sa ato karmao. Hinton ko nagreklamo da kita. Saan mo't apara kadakwada ti patpatukar ko tatang? Para iti kaaruba tayo anapuskol ti rupa na. Ay sus, pag nga asim man, gusto da itaan. Saan man akong kumpormitar aramidan yaw? No diyo kaya ta pagsaritaan ti parikot yaw. Aga pa kayaw di ta paraangan. Sana kasta apatukar kayo apatukar iti nakapigpig sa tapno laeng mapasagidan nyo ti tunggal maysa. Ibagam man iti asawam si Ka Jonas. Ibagam ano agpatukar. Kat di na ko maipigsa. Natanggat ti ulo na tayo dyan, nanasilya. No daduhuma. Kat agidan da pa'y nga agtukar kinisabet. Una ta, agpinpinasagid da na. Nasakit ti ulo iti kastingar aramidan da. Ida mo tan makarik na. Nana, kasari tayo ti daduma karuba tayo.
Agreklamo kayo di barangay hall, tapno bagpagaan ida ni kapitan. Apa anak ngamin di bakit ko no dati bakit? Tapno masulbar ko mamon langin ti parikot iti nagbaitan da, nana. Won, kasta lang ang tiaramidag. Uray ni Sabet, kinasaritak mo't idinaminsan. Nga may samot nga agpatangkang. Adaw tagreklamo akaruba sa bet anak ko. Na, apay ka no, tatang? Patukar kayo kano patukar kini Marilyn. Sakit nakapigpig sa. Anya lakit di mat dagita. Apay nga agreklamo da kat tukar laang mat. Makareng-reng nga raw. Ay, nagadukit di nga muda ah. Sana dakis patukar. Gam kita nyo mat agamin, takontrolan yaw. Da kayo mamati pasagidan da tatang. No anya mati aramidan yo. Ay na, saan mo mabalin nga agpinasagid kayo latan? Pagsaritaan nyo no anya ti parikaw. Kasano masulbar no kasta nga agul uli kayo adwa. Inton kuan, paspasagidan nyo, titunggal may siya. Marilyn, bakit? Mapan ka kano iti barangay hall, inton bigat. Na, apay ka no? Ado, tinagreklamo akaruba kada kayo. Anya? Anya ka no kibasol ko? Nakapigpig sa kano tito karmo. Da kayo, kan Marisabet, tinaireklamo. Anya? Ali ha? Pasagid pa more. Ha, Asinaw dagita nagreklamo? di mo amwen. Panunutam kit de, no anya ti ibagam ken kapitan inton bigat. Tagpinpin na sagid tumot ngamin tamuyo. Naimbag ko ma, no dakda kayo laeng, ngam saan ma, tairama nyo ti intero a barangay. Grabe ka matlakay. Saan mat ngentero a barangay ah? Nita, sumungbat ka pa laeng ngamin bakit? Ada kano tinangi-report kada kami ija barangay hall tatang. Nangag ko nga rod na yay, karuba kano matlaang. Makapasurun mat. Iso akayat na kayo ang makasarita ni Kapitan. Sa anak ko maabumalas no sa anak kas jay tinaramid day ja Marilyn. Ay, di kay agpin na tudun gamin. Taagpada kayo nga daan basol. Anyan tulangan ti baga ni kapitan no makita dakmanan ni jay. Ay, katanusam Ay, nasaysayaan mo lang no kasarita na kayo ni Kapitan. Ang mga no iso ti makasolbar na ita. Iti diyo pagkinkin na awatan, kini Marilyn. Masurunak na Celia. Ha? In pabarangay da kami pailaang mat dagiti kaaruba nana. Ay, da kayon tumag ngamin. Saan mat asyak tinangirugi? Ni mat Marilyn tinangirugi nana? Wan ngam uray si ka, bimalas ka mat. Una yun ti kastoy ang mapaspasamak. Mapan kalatatap no makisarita kayo matlang iti sangwanan ni Kapitan. Ay, nakababain launa eh. Para laang ititukar, may pabarangay kami pa yan. Gapaw ta makadisturbo kay ngamin. Da kayo lang adwa ti adda ti parikot na. Kamairaman mo tintintiro a barangay. Anya lakit din. Naimbag abigat mo sa bet. Kastamat kun ka, Marilyn. Awan ka di pa'y ni Kapitan. Awan pa'y nga ron. Itay pa'y ngururayo. Ang mga no nalipatan na ti schedule tayo ng agsasarita. Nakababain launay ti kaston. Ay, uray siyak. Mabainak matan kadagiti kaaruba. Basol ko nga mi. Sorry Sorry no pinasagidan ka.
Oray siya ka. Sorry, mat. Nasakit lang amin tirik na takas jay matipat patukar mo. Iso abi malusak matan. Naaramid ko lang tikas jay. Gaputan na sakit tinakam ko, idi inreklamom dagiti agkaiwara nga aso dito lugar tayo. Ti kam malikpay, inraman ko ti personal abiyag mo. Ngam ita, naamiris kun abiddo ti inaramid ko. Iso nga isardeng tan tidakas nga aramid ta. No adda saan mo akayat kanyak, idirit sumlaangan. Uray si kamot amare. No adda inaramid ko adi mo magustuhan, ibagamot kanya. Ni Kapitan Samot tenta sumungan. Ay, uwin nga paiso. Ibagatan tuken kwa na nagpinakawantan, tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Ibagata aditan ton agpatukar iti napigsa, tapno saan amadisturbo dagiti kaaruba. Anya laki, Jane. Nuwad na sakit tinakamaw iti karubam. Pagsaritaan yaw anasayaat. Di kay agpidnasagay. Nang runa no mairamraman nagiti karubayaw. Ti parikaw, ket rumbang ang mapagsaritaan anasayaat. Tapno malawlawagan ti tunggal maysa. Anya laki, Jane. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.